kitabul khamis deftere joɓere nden no yewta en as-siyamu fi korka babul ula dambugal aranangal an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala wa maki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne laada maki la taqaddamu ramadana wata adintin lewru suuma yendum bi sawmi yawmin horugol nyallal wala yawmayni wana balɗe ɗiɗi illa rajulun si wona hara ko gorko kana laatiɗo yasumu himo hoora sawman korka makko ka o wowi horde ka o waɗi abtiyel haray on ɗon fal yasumhu yo horu ka muttafaqun alayhi to fanda wata on horu wata on adintin ramadana wata on adintin suuma e korka nyallal ma balɗe ɗiɗi bi maana ko ta en horu weetay humugol suuma e wata en horu weetay weeta humugol suuma e bi maana legoy noga e jeetati sabbordu suuma e noga e jeenayi sabbordu suuma e capantati sabbordu suuma e ɗe balɗe ɗo tati awa legoy hanaka hoorede legoy awa ko kulol hon ɗulle waɗi si nelaɗo maki ɗum haɗa fo hadise on ko fi wata en darano sunna on ɗo e suuma e on hewtu tawa e lanni lu'ude e lanni ronkude todena sabbordu suuma en yiyoya e hadiseje yeeso e nder dambugal ngal wonde manna 15 sakkitoro on hino añande hoorete horugol 15 arano on e sabbordu suuma e ko sunna horugol 15 sakkitoro on haray ɗum ɗon no aña fi hon ɗum tawon tigi horu ɗum hewtugol lewru suuma e ɗum tawa vitamine lanni e makko dole lanni e makko tawale be o hoora wan ammar bun yasir radiyallahu ta'ala anhu qala man sama kala horuɗo al yawma hande man sama kala horuɗo al yawma nyalande alladhi nden yushakku fihi nde o sikkiti lewru ndun dari no kadaraki kanko holla tun iman o joro o hoora fagad asa haray gomɗi on ɗon o yeddi abal qasim ben qasim ɗum noon ko nelaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam eɗen andi ɓiɗɗo maɓɓe gorko afo maɓɓe on ka worɓe ko alqasim on ko wiyete dakarahu jantike hadis on al-Bukhari ta'alikan o waɗi hadis on yowaɗo o salahu jokkidirum al-khamsatu joɓɓe wa sahahu ibnu Khuzaimah wa ibnu Hibban wan ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala ma ki sami'tu min rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hiɓe maka idha ra'aytumuhu si on yii lewru ndun lewru suumaye fasumu hoore ma on yii yi'uɗo wa idha ra'aytumuhu so yii to yindu mi mana so yii juldandu ma on yii yi'uɗo fa aftiru hunte ko andi gollen hooretake yi'aka yi'uɗo huntetake yi'aka yi'uɗo fa in umma alaykum si tawi niɓɓitani on misal wono suumaye woni ardude ni e nde mois de août si tawi woni niɓɓiti ñande lewru ndun duwa ndaarede nde hino niɓɓiti pit ndiyan hino yaasikin lewru ndaarotako nelaɗo maki he fi ittugol sikki e jiɓi liɓi ma kulol wata on horu sabbordu suumaye faɓuduru lahu eɓɓanendu balɗe 30 mi mana hande ko noga e jeena en daari tawi daarotako ndiyan ɗan hino e yaasikin hooloɗen duma yaali janngo kadi ñaamen ha ñande 30 sabbordu suumaye janngo fuɗɗoɗen lewru suumaye muttafaqun alayhi wal muslim ɗum ɗo fof ko kulol fi wota en horu ñande sikke yimɓe ɓen noon no rondi tembe te yagal yimɓe buyno horude sabbordu suumaye ñaama suumaye bi mana huma ñande 30 suumaye sabbordu suumaye ma ñande noga e jeena sabbordu suumaye yaha kadi huntoyo ñande noga e jeetati suumaye bo hino wadde ɗum ne laaɗo maki fa in agma alaykum so tawi woni niɓɓitani on lewru yi'otako fagadiru lahu eɓɓanendu salasina balɗe 30 ko hondu fanda ɗon ko sabbordu suumaye walil Bukhari no ka Bukhari fa akmilul iddata timmine kontorde salasina 30 wala hono oɗen mo fi hadis Abi Hurayra fa akmilu timmine iddata Sha'bana legoy ɗo ɓe précise moƴƴa timmine kontore sabbordu suumaye ndu 30 balɗe 30 ñande 30 e goho nden ñande ɗum felliti ko suumaye nden ñande hooro wani ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala wi tara annasu yimɓe ɓe ndaaruno alhilal lewru ndu ɓe ndaari ha ɓe yi ali fa akhbartu nabiyya min mi ari mi humpitine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam anni min nde ra'aytu mi yi lewru ndu fa sama nelaɗo hoori wa amara annasa nelaɗo yamiri yimɓe ɓen kadi bisiyami horugol suuma e saabu yi ande min turawa Abu Dawud sahahul Hakim ibn Hibban sahaba ɓen fof e nelaɗo moɓi ke ndaari lewru yi ali min mi ari min nelaɗo min nde mi yi tawile mi yi nelaɗo hooli ko andi ngol en si goto wi en yii
ajanal laayi ɗiɗo ma tatu ma préfecture nokkel kaari fof ma ca'un kaari fof so ɓe wiyen ɓe yi lewru ndun ɓe julɓe haray no hani ka hoore haray waɗɗike e woni holna no hani ko waɗɗike en woni horugol so ñaami haray e ñaami suumay wan ibnu abbas radiallahu taala anhuma anna arabiyan wonde no arabiyankoɓe jaa ɓe arno ila nabi ka annabaji allah sallllahu alayhi wa sallam fa qala e kanko arabiyankejo on o wi inni min ɗo nelaɗo ra'aytul hilala mi yino lewru ndu fa qala nelaɗo maki minen fo min daari min yi'ali ene atashhadu an la ilaha illallah da seedi ala rewteɗo si on allah qala naam o wi hi qala nelaɗo maki atashhadu anna muhammadan rasulullahi da seediti muhammadu komi nelaɗo allah qala o wi ɗon kadi naam hi nelaɗo maki lanni fa qala ɓe maki bilal fa addin noddin finnasi yimɓe ɓen ya bilal kayo bilal an yasumu andinaɓe yoɓe gadan janggo e pourtant nelaɗo e sahabaɓe mum ɓe fof daari lewru ndu yi'ali madina centre fof daari goɗɗo go iwoy ka fulawa ka caoy ka quartier hoye sera ton ka koɗuloy ka burure ari o min mi yi lewru ndu nelaɗo ko heeɓi ko landoma ko ɗiɗo piiji ko andi golɗen keefeɗo tawɗo seeditaki allah ko goto mouhammadou ko nelaɗo si on wi en yii lewru sellataka hooren saabu on ɗon o wiya o yihara o yaalfi jiɓugol dina men kam kono on fof ɗon ande min abdoullahi kala komi julɗo waɗa e ɗiɗi somi wi on mi yii suumaye haray hoore suumaye na feɗe mana noon noon misal bisawo fof yiima sarlo yiima nokki hara ko leydi layle haray koyen wattili rawal hamsata wa saha ibne husama ibne hibbane wa rajjaha nasha'i irsaluhu wa an hafsata ƴettama enen hafsa ummil muminina yumma gomɗimɓe radiallahu taala anha anna nabiya wonde annabaji allah on qala ɓe maki mallam yubayiti siyama kala mo waalo daali anni e korka on jemma qabla al fajiri ko adi fajiru feerde fala siyama law aray on no suuma e alanamu rawahu hamsatu wa mala tirmidi oñi o yiili wannasa nasa ila tarjihi faade jiccingol waɓɓo fahu darnugol hadise on wa sahahu sellinimo marfu on waɗimo marfu ɗum woni ɓantimo hewtoyne laaɗo ibnu husaima ibnu hibban wali dara ɓutuni ino ka dara ɓutuni ne laaɗo maaki la siyama korka alana liman lam yafradu kala mo on mo farlano korka kam billeyli jemma alegoy on mo fiɓano anni e jemma kono ko fanda ɗo ko korka suumaye on amma korka nafila ɗum ɗo hino selli anniyegol jemma no selli anniyegol ka subaka no selli anniyegol weeti no selli anniyegol hay ñalorma e taw tun jommum ittali kooƴe haray no selli kawntigi anniyo hoorama dama ko korka sunna en yiyo e noon hadiseje ɓeydeɗe laɓɓinde no arde yeeso won aishata radiallahu taala anha galata ɓe maki dakhala alayya annabiyu annabaji allah natuno ka andata yawmin ñande goo bimbi ɗaɓɓugol ko ittire kooƴe fo gala ɓe maki ene hal indakum shay'un taw si ɗon mari ɗo goɗɗum ko kooƴe ittirte ɓulnamen he nelaɗo laaɗo o e hunde alaɗo hande al nelaɗo maki awa joni nde tawno heɓaki ko ñaame har min mi anniyaki horugol kono fa inni min idan on tuma joni saymum a mi hoori yandi miɗo hoori joni ɓe hoori summa atana yawma refti ɓe aroy men ñande goo akhara wonde goo fa qulnamen inni e uhdiya lana haysum nelaɗo ko wiyete men neldama ko wiyete kon hays ɗum ko façon ñamete hays tamrun mahlutun bi samnin ko tamaro jillaɗe nebban waɗa fayfayru ha moƴƴi wono misal ko tew sayeteɗo ha moƴƴi tawi noon nde ñande nelaɗo hin hoori fagal nelaɗo maki e aicha arini hollin ɗum hollin on hays bimana on tamaro waɗa ɗum nebban ha yoni falagad asbahtu sayiman gomɗi weetimi ɗo hoori kono mi firti horgol nani fa kala nelaɗo nafiraha muslim ko andi gollen korka sunno eno sellinde anniyotoɗa jemma weeta bimbi a ñamete mo faalaɗa mo wayruɗa mo a ɗuɗata heɓande hoore ma firta saabu ñamete on amara bakkatu firta ñama ha haara ɗum hino selli ma anni a ronka anniyude anni e korka wonde a hooray kono weeta bimbi fiɓa korka kan hoora ko andigol enen no selli donc hadise wi ɗon to kala mo waalo daali e anni e korka aray korka alanamo hadise on no selli ken kono o concernaka korka nafilaji kaka korka faridda on ko concerni وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قال بماكي لا يزال الناس بن سيرتا بخير هبه مؤجر معجل الفطر أن تنكب يونده هنتقل متفق عليه haray ko woni yawnugol huntagol ila ka fellutuɗa ɗon nangue muti kala adiɗo huntade kon ɓuuri marade jogade baraji kon ɓuuri jogade kon ɓuuri hawrodirde e sunna on fi kala enen kaka tinnare holletake ɗon ko ɗon holleten tinnare boy
jaɓata huntade surtout ka dowri surtout ka fuutari jaɓata huntade ha niɓɓita pit ɓe na goɗɗo accita yiide leyɓi ɓandu makko ni ko en faamu leeru huntago e leer julgol futuro na leer gotogoy huntete ƴetta 5 minutes si futuro heewa ko ila ka nange ngemmuti ɗon toye haray hande kadi korka baraji lanni ñamuɗa a ñama ko an andi ko ɓennitata tuta ɗon haray ko en wattu yili ɗum moƴƴa yawne huntago ngol yawnugol huntagol ngol no fi a andi moƴƴenen toon baraji no toon naya juro e mum huntoɗa nangue mutali accay ha fellita nangue muti toye hande kadi yawna huntagol ngol وللترمذي نو كترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي قال بماكي قال الله عز وجل على دالي أحب عبادي إلي جياب أم فوق برايد إدك أن أعجلهم فطرا كوبين أدتو بهونتاد باو نون نانغي نموتي توي كلا أدي هونتاد الله سبحانه وتعالى دالي حديث القدسي وند كوبين دوم برانيلا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بماكي قال رسول الله نلا اللماك صلى الله عليه وسلم تسحروا سله فإن في السحور بركة ande hino sulla gongol barki mola make muttafaqun alayhi ko ande ngol en immagol jemma sullo ɗum ko sunna koni sullagol ko immagol ñaama ma yara ila ka tataɓal jemma ngal naati ɗon ma ila ka jemma o fecci hakkunde ɗon ha peeral fajiri ko ɗum wiyete sullagol mo ñaami e futuro ma 20 ma 23 ser haray ɗum ɗo na sullagol ɗon kadi madama ko sunna nanay buyno inna min si mi ñaami jemma mi tampa e maasi mi fini mi ñaami rendu Musa ila mi suusata sullago e ko nantete a suusinali hoore ma woni si tawi a wi'i reedu maɗa ndun si ndu faala ndu tufoto ma ndu fettay ɓaton nelaɗo waɗi sunna immagol ñaama ko raɓɓiɗi woɓɓe wi alkadi ko hunde kaari ñaamete ɗa e gosade ha laaɓa yara ndiyam ɗa e gosade ha laaɓa yara kafe ɗa e gosade ha laaɓa ñaama ñiiri ɗa e gosade ha laaɓa ɗaɓɓa birediwal mehal ƴakka ma ñaama kuymuhum ma mangore e ko nandita tawi ɗiɗo piici kala ko maɗɗiɗa kawnduko ma ɓennutoɗa hara a heeɓi baraji ko wiyete kon sulla gongol so tawi woni a fiiɓi ka anniyema an a sulloto siɗa faala reedu ma no faala yo tufo saabu ko sulla gongol ay Allah hino itta on ella on sattede ko heɓata si a sullike haray wonen sullotoɓe wonen kadi huntotoɓe lawɓawo nangue ngue muti ko ɗum torondirɗen وعن سلمان يتام سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي يتا نبي صلى الله عليه وسلم قال بماكي إذا أفطر أحدكم سيغدو مودون هونتيكي فليفطر سيغدو مودون هونتوتو فليفطر يو هونتو على تمرين هوري تمر بمعنى يو هونتو تمر كو دum buri fa illa me jidi so hebal tamaro فليفطر يو هونتو على ماء ndiyam ko dum buri mokkude fa innahu haray dodena ko ndiyan ɗan tahur fa innahu ande no ndiyan ɗan tahurun ko laaɓuɗam ko andingol emo hoori ko ɓuri labeede kon few ko huntorgol furuwiji ɗin bana naaru mangore lemunere ko nantata e so ɗum heɓaki noon tamaro so ɗum heɓaki noon ndiyam wona futtiri ndin huntorte wona toori ndin taƴirte wona mboyri ndin taƴirte si tawi a heɓali hunde ko ya ñeɗu ndiyan surɓoɗa surɓanɗe tati ande kadi yaha huntoɗa rahul khamsatu وصححه ابن خزامة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما كنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الحديث عن الوصال في جوك ديرغول فقال رجل غورك بوي من المسلمين يمد جلوبن نلا فإنك أن تواصل هيدا جوك دير يا رسول الله أحد من نوم من انت من جوك دير كو إتي جوك ديرغول كو هورغول حاكي كيده كونتينا رونكا هونتاده هورا جمانيا لورما جوك دير دون هونتاكي ko ɗum woni ka futuro sullaki ka subaka korka kan no horiri ka noon ɓe o continira noon kadi jallanga o continira noon jemma nelaɗo noon haaɗi ɗum ɓa noon ɓe landama ɗum ɓaala ɓe maki wayukum misli ko mboye mon wayi nomi wayi ala wawɗo e mon nomi wayi tan wi on tewtotolan inni min o mi yiɗon abitu miɗo waalo yo taimunu rabbi joomi an ñamminalan miɗon ha mi haara o yasqini o yarnalan ɗon ha miɗon ɗita tan wi on tewtotolan onon lehe goto waɗanteɗo ɗum ala falamma abaw tuma nde ɓe salino ɓe jokkidiri tum tuma nde ɓe salino an yantahu nde ɓe haɗitoto ko nelaɗo haɗi ɓe kon anil wisali ga jokkidirgol wasola bihim nelaɗo jokkinani ɓe yawma ñande go summa yawma reftu ɓe atti ñande go mana hoora ha kikiɗe nelaɗo maki awa haray sur huntagol no harmi koyen kontina korka ñallal balɗe ɗiɗi tun lewru suuma e dari nelaɗo maki summa ra ul hilala reftu ɓe yi darorde lewru suuma en fa qala ɓe maki law ta'akhkhara al hilal
harandu lewru nettinno harandu arali hande ta ko janngo ma faɗɗi janngo ndu darotono la zittu komi ɓeydanayno on fi jokkidir gongol ha andon heƴata e mo kalmu nakkili lahum ko nelaɗo waɗiri ɗum wona sattinalngol ɓe ko fi yaggingol ɓe hina abawa tuma nde ɓe salino an yantahu nde ɓe haɗitoto e ko nelaɗo haɗi ɓe kon muttafaqun alayh wano ƴettama mako qala make qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam man lam yada qawla zour kala mo accali wolugol konnguɗi fenade wal amala be e gollugol golle fenade wal jahla e majjere nelaɗo make fa laysa lillahi haray alana allah hajatun haaju wo haray allah mara haaju e on ɗon fi an yada ta'amahu fi ko acciti ñamugol makko wa sharabahu en yaran makko rawa Bukhari Abu Dawud al-lafzu lahu ko andi ngol en haray e mo accali wolugol fenade ño'ugol yimɓe fenugol hoore yimɓe gollugol ko fenade yeyirgol no harmiri ɗaɓɓirgol no harmiri ko horata haray ɗum ko haaju makko haray Allah konsidira korka makko kam hiɗen andi noon haka korka musino reno ɗen wan aishata radiallahu taala anha qalat ɓe maaki kana laatike rasulullahi nelaɗo Allah sallah sallam yuqabbilu hiɓe nunnotono men wo huwara kanko nelaɗo sa'imun himo hoori wa yubashiru himo mawlayno men wo howata kanko sa'imun himo hoori walakin naw koni toon kanko taw ñembomo wiyon on waɗay ɗum de ko kanko amlaka kum ɓuri on wawde jogitade li irbihi awra makko on imana kanko ɓuri on wawde jogitade hoore mum ko andi ngol en so tawi woni amowli ɓeygu ma ma a nunnike mo tawi ko ɗon hatti haray suuma e ma on bonal kono si on daaroyi ka añaaɗi e korka kanka kamin hajul muslim deftere aboubacry jabiri jasair nde hino tawa toon nunnagol ɗum hino añana wonande horuɗo na sino harmi sa nunnike ɓeygu ma tum amo ɗaali tutaɗe makko ɗen a feƴƴali ka nunnagol ɗon haray harma bonnata suuma e ma on witatama kadi kono kulol fiwata feƴƴi ɗon ko ɗum waɗi haray so tawi woni hana muttafaqun alayhi wallafsu li muslim wa zada fi riwaya mo ɓeyde riwaya go fi ramadana ɗum ɗo noon ko fanda ko e nder suuma e tigui koko nelaɗo min notonoɓe wan ibnu hadise 150 yettama ibnu abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam ihtajama ɓe hombitino wahuwa tawi kamɓe muhrimun hiɓe hormini wahtajama ɓe hombitike kadi wahuwa tawi kamɓe saimun hiɓe hoori rawal boukhari ko wiyete kon hombitagol ko en andu bonnata korka bonnata kadi hajju elaɗo hombitike no hormini ɓe hombitike ɓe hoori sino bonnayno ɓe waɗatanno ko wiyete hombitagol ko façon ñawdande nde julɗo ñawdorta ko tata no itta ñawu e ɓanndu ngun ko piqure e comprimé wawata ittude haray ko honno noon ɗum ñawdorte explication on juutay seeɗa haray nodday ka numéro téléphone ji fiwata darsu men on juutu pandi 68 60 53 09 67 60 53 09 même numéro 63 ka intercell même numéro ka sotirgui haray on nodday ɗon ɓeyden humpodirde façon ko wiyete hombitagol façon ngal ñawdigal wan shaddad bun aus radiallahu taala anhu anna nabiyya sallah sallam nen laaɗo ata ala rajulin ɓe rewno e takko gorko bil baqi ka berɗe baqi ɓe rewno takko gorko surraɗo wattinaɗo ɓaɓe rewi ɗon wohwatay kanko wohwatay kamɓe nelaɗo yahtajimu hiɓe hombiti fi ramadana e nder lewru suumayno fa qala nelaɗo ma wohwatay ɓe rewi e on ɗon bimana takko on gorko ɗon ata nelaɗo allah on rewi ala rajulin e takko gorko bil baqi e nde nokkure wiyeteɗo baqi afan wona wasi ko mayɗo surrade ko wuruɗo nelaɗo rewi takko makko wowata kanko yahtajimu himo hombito fi ramadana e suumay fa qala nelaɗo make aftara alhajimu wal mahjum bimana suuma e bonani hombitiɗo o hombita ɗo kono aray ko selli kon hombitugol e hombitagol bonnata suumay ko ɗum ɗon ko ɓuuri sellude rawal hamsata illa tirmidi wa sahahu ahmad wa ibnu khuzaima wa ibnu alhibban won anas radiallahu taala anhu qala o wi awwalu ma karahtul hijama premier ko ada añirede ko wiyete hombitagol lissaimi wonande horuɗo lissaimi konande horuɗo awwalu ma kurihat arande ko añana alhijama fi hombitagol ngol lissaimi wonande horuɗo o anna jafar wonde ni jafar bun abi talibi ihtajama o hombitino wowata e kanko saymun mo hoori famarra bihi nabi annabaji allah feƴƴirimo ɗon ko hombiti ɗon fa qala maki aftara hadani ɓeɗo ɗiɗo kala huntike bimana
hombotuɗo e hombitaɗo ɓeɗo fof suuma e maɓɓe boni summa rakhasa annabiya refti nelaɗo yamiɗoyi newnoyi baɗa fili jama ɓawo ko ɗum woni e hombitagol ngol lissa emi wonande horuɗo on nelaɗo newinanoyi horuɗo kadi wonde manna joni ila ɗo himo wawi hombitade wona fus ɓawti ɓe maki ɗum ɗa yiltiɓe newinoyi hadiseje ɗen ɗe fof ɗe selle koni o hadise ɗa munti o hadise ɗa wa kana anas laati anas yahtaje mo himo hombitoto no wawata kanko sa'i mum himo hoori par ce que dalil heɓike rawa dara gotuni wa qawwahu o tiɗini hadise on wana aishata radiallahu taala anha anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam iktahla ɓe waɗayno kala fi ramadana e nder lewru sumayowata kamɓe sa'i mum hiɓe hoori rawa ibnu maja isnadin daifin wa qala tirmidi wi la yasihu wa sella fi hada al babe ngal dambugal shay'un haywne ko andingol en gorko no waɗa kale en laala e mum go'o ɗimmel ngal andingol en gorko debbo so waɗi kale bonnata suuma e makko ko andingol en ɗum wana ɓe hurairata radiallahu taala anu qala maki qala rasulullah nelaɗo sallah sallam maki man nasi kala yejjuto o hotay kanko sa'imun himo hoori o yejjiti noon joni fa kala o falji o ñaami aw shariba ma o yari ma o rotti yutti e sonna makko misal ma o waɗi toon kala e ko bonnata kon o anditi noon he koni himo hoori foti ko farilla foti ko sunna haray honno o warata fal yo timma sawmahu ko yo timmin korka makko kam mana so tawini ko ñallal heddima ko lereji ma ko balɗe fi ɗum ɗon mi mana wata tultinanmo wata bonnitanmo korka makko kan ko ɗum woni haray yo kontin korka makko kan fa innama atamahu llahu haray yo faamu ko ñamminimo ko Allah wa sagahu yarnimo na yo wi kadi ko iblisa foolilam mi ñaami ma mi yari no aray ko yo timmin korka kan o yoɓoyta kadi ñallal ngal nani muttafonale o yoɓoyta ñallal ngal allahumma si wona ila ka o anditi ɗon koni hande ko suumaye kala ko maɗɗi siko ndiyan siko ñamete o tutta ɗon hara ko maɗɗi kon o ɓennali na fere makko o nogui kon o jogui ka jungo o honka jungo ngon o liɓa ɗon o yaa o sotto ko woni konka hunduko kadi hara o moɗa ala e abbere kala ko moɗi ɗon haray bonni suumaye makko on o yaa o tutta hande kadi si warrini hay so tawi fewndo o anditata taw o lanni haarude o sotto ha o gayna haray o yoɓata ñallal ngal o nayowola goɗɗo kadi o nayowi kadi ko iblisa ñamminimo en faami ka walil hakimi no kaymam hakim wonde nelaɗo maki man aftara kala taƴuɗo kala huntiɗo fi ramadana e nder suuma e nasen hara o yejjutu fala gada alay haray yoɓugol fo hakima wala kaffara tawna kaffara kono woniri o waɗata kaffara o yoɓata ñallal ngal kadi fifi o sayi wo ko ɗum ɗon ko selli kon an abi hurairata radiallahu taala an gala o maki gala rasulullah sallah alih sallam wonde nelaɗo allah on maki man dara'ahu l kay o kala mo turre fooli o tuuti na o angaysaniɗo o tuuti haray fala gada alay haray yoɓugol fawakimo mana mara bakkato waman istaqahu kala lukitiɗo turre nden o tuuti himo hoori haray wiyata suuma e makko boni kono haray fa alayhi l gada haray fawikemo yoɓugol haray yoɓaygal ñallal ɗo par ce que tuutuɗo ko goɗɗum aray haka honduko naafo yaltata goɗɗum o ɓennita e moɗa alay ko bonnata suuma e kullu ma dakala ko piiji natuɗi bonnata suuma e wona ko yalti ko ɗum watta ko hombitagol ɗa wata bonnude korka kam par ce que ko ƴiƴam woni yaltude wona ko woni natude e makko famke ka wan jabiri yettama e jabiri radi e bun abdillahi radiallahu taala anhuma anna rasulallah onde nelaɗo allah o haraja ɓe yaltuno amal fati ka hitande fatu ɗum uddital makka ɗum woni ka hitande sappaɓe e hitande afwan e jeetitaɓere hitande jeetitaɓere ila makkata fi yawgol makka fi ramadana e nder suumaye fa sama ɓe hoori hatta balaha qura alghamim ha hewti ko ɗum woni e qura alghamim ko wiyete kon qura alghamim ko ismu makani nelaɗo yaltuno heɓe hoori ɓayɓe seniki ha ɓe hewti nde nokkure wiyetende qura alghamim fa saman nasime ɓen fof hoori summa da'a refti ɓe noddi ɓe gaddi hin ñeddude min mani immorde ndiyan ñeeɗa ha heewi ndiyan farafa ho ɓe ɓanti ñeddude nden ɓe yari ndiyan ɗan e hoore teware hatta nasara nasa ha yimɓe ɓen fof daari ilay faade nelaɗo summa shariba refti ɓe yari ɓe yeeɓi ha ɓe towni ha fo yi ɓe yari on sumati e faqila lahu wiyana nelaɗo landotoɓe landi nelaɗo nelaɗo mbadde dal ka ɓawɗo inna ba'da annasi andu yoga e yimɓe ɓe goo ɓaddu sama gomɗi ɓe hoori woɓɓe goo kadi hoorali fa qala nelaɗo maki jaabi ulaika a yiɓen horuɓe ulaika a yiɓen ɓe hoorali
al usat ko ɓe woni e ɓen ñaamo ɓen horuɓe ko ɓe woni yedduɓe Allah ɓen ulaika al usat ko ɓe woni yedduɓe ɓen ko ɓe woni yedduɓe ɓen islam no newni yo ñaami mono voyage ude voyage dagiɗo forsi wi kañum be hoora nelaɗo maki ulaika al usat ulaika al usat ko ɓe woni yedduɓen ko ɓe woni yedduɓen ko andingol en voyageur yo tawi voyage on ko dagiɗo voyage on kadi ɓuuri e honno innete kilo 80 e ɓuura kilo 80 ila ka wiw ɗon heeɓi ka woni yaade ɗon haray on ɗon hino sellani mo ka hoorata ko ɗum woni o ñawlo suumay o wa fi lafdi no ari konngol fa qila lahu nelaɗo wiyana inna nasa nimi gad shaqqa alayhim siyam aw haray e suumay on satti e hoore maɓɓe moƴƴa wa innama yantaziruna andu ko ɓe habbiti fima falta e fi konko huwata on say fada nelaɗo nodde ɓe gada hen ñeddude min ma immorde ndiyam mbadal asri ɓawa alansara on fa shariba ɓe yari o andi ɓe inni en goɗɗo no takkora muusu ɓawo takkora fello saabu muusu ɓawo mo wonde ara kanko ɓawa ala muusude ko naadi ɗo nde ñande e nelaɗo yargol ɗo wona ko hatto jingol maɓɓe ndiyam ma ko mapare maɓɓe kono ko saabu yi'ugol julɓe ɗimmo maɓɓe editiɓe loyi suusatale huntade ko suumaye hayɓe inni tuyo yimɓe ɓen hunto ɓe jaɓata huntade saabu lerɗugol maɓɓe fi baraji ɗum addi ɓe tunu ɓe yara ɓe bonna suuma maɓɓe foyi haray nawnuɗo o e voyageur jokorka maɓɓe kanko gotum haray kala e maɓɓe koye ndaari so tawi wawa yaadude en muusi en ndimma wawa yaadude ko ɗum woni e korka kan haray ɗum ɗon e voyage o o heɓay ko huntoɗa ko sullara haray yo horu ko horgol ngol ɓuuri moƴƴude so tawi ɗum ɗon heɓata ko yo ñaamu o konta ko jeeli o ñaami ko ñaamugol ngol ɗon kadi haray ɓuuri moƴƴude on say o yoɓoya musidɓe julɓe rawahu muslim wa an hamzata bun amri al aslami radiallahu taala anhu annahu no kanko qala ya rasulallah kayne laaɗo allah o inni min ajidu mi heeɓi fi quwatin ajidu mbi miɗo mari e am mi heeɓi an quwatan doole ɓe manam ɗo mari vitamine ɓe wawi horude ala siyam quwatun doole miɗo mari doole ala siyam e dow korko kan fi safari e nder voyage o fa hal alayya juna est ce que miɗo mari bakkatu simi hoori fa qala rasulah sallam laɗo make no hiya no ñamugol ngol e suuma e ruhsatun ko newnande minallah immorde ka Allah ko dokkal awle koy ko hoynitugol faman akhada biha kala ko ɗum woni heɓuɗo e geɓal ngal newene ko Allah newini kon fa hasa nun haray hino labaɓe mana kala heɓuɗo feere ɓe makali yo goto kala waɗu cewɗi afon ɓe makali wonde manna hiya rakhsatun min allahi faman akhada biha fa hasanu haray forcé makko be hoore ma ñaame kono kala haray ɗo ñaamuɗo e nder voyage on haray kon ɗon ɓuuri heɓude baraji ɗin ɓuuri heɓude sunna wa man ahabba kala yiɗɗo an yasuma nde hoorata kadi enele kadi haray fala junaha alayhi wakkatu fawakemo ko on tigui darata maslaha makko on so tawi o wawa horudude mum hoori ko ɗon baraji ɓuuri wonde so tawi o wata horudude mum o ñaami anni o yoɓoye ko ɗon baraji ɓuuri wonde allahumma si goɗɗo ñaami ñawlike suuma e waalike maayi yo ɓaali ko ñawli kon haray siɓɓe makko kanko mayi ɗon haray ɓe yoɓanaymo suuma e makko ko ñawli kon wono ɓe yoɓirantamo ñamale makko ko ñawlino ko woni tun ɓe yoɓantamo julde nden nden ɗon kañum nde yoɓetake wallahu ala wa alam rawa muslim wa asluhu asliazim fil muttafiqi alay min hadis aisha immorde hadis nene aisha an hamsata ko ƴetta e hamsa ibnu amr sala o landike وعن ابن عباس يتام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ماكي رخص نوينا نام للشيخ الكبير ونند كلا موضوع نايجو أن يفتران دي هنتو دي ونعمة كان كسوما يرى هورالي heɓuɗo wona duuɓi capanɗe jeenayi misal ha nattiri dow ma temedere nattiri dore o ɗo yana nama yo ñaamu tunno yo accirni horugol o woni retret ellaka korka haray noon charte o yetta imi yo tañ yo ñammi yimɓe ɓen min kulli yawmin kala ñallal miskinajo goto ñande o sodana goɗɗo pila ñiiri misal ma o liɓana goɗɗo dépense ha suumaye on lanna wala gadda ala eray kadi yuɓoygol fawakimo raw dara ɓutuni wal hakimu wa sahahahu ɓe sellinimo hadise 650 wa an abi hurayrata radiallahu taala anu qala amake jaa rajulun gorko go arno ila nabii ka annabajo no fagala wi nelaɗo halaktu mi halkike mi maayi ya rasulallah kay nelaɗo alnelaɗo make wama halakaka konnu halkuma qala wada'tu mi yani ala imraati e dow ɓeygu am mi yani e ɓeygu am ele miɗo hoori ko ñalorma suumaye fi ramadan e nder suumaye fagal nelaɗo make jonno hal tajidu
tawsi hiɗa mari mata atakura gaba konko wawata rindinirdan tawsi hiɗa mari maccuɗo addama ɗo rindine haray ɗum ɗo wonanima kaffara qala wi laami mara maccuɗo qal nelaɗo ma kene falta sa tiw tawi seeɗa a wawi a heeɓa e feere anta suma nde horata shaharani lebbi ɗiɗi motataɓe eyni jokkodir ɗiɗi qala wi he nelaɗo la mi wata feere ɗum qala ɓe maki fa hal tajidu taw sa heeɓa e ma to temo sittina miskina ko ñamminirta miskinaɓe 60 fa qala wi ɗon kadi la o mi heɓata ande kala ko heɓata nelaɗo alama forsude ɓe afirandemo gongal goo ko woni tun ko neeɗa ɓeytude mo mara suudu haray a yiltoto o natali ko ɗum ɗo woni ella on ko neɓuɗa ɗowtude mo mara suudu a yiltoto o natali on sumati ko andingol en mo waɗi mo tewi ke ñaami ma tewi ke yani e ɓeygu mum ma tewi ke yari ɗiɗo tati kala tewiɗo pas waɗi gotele ɗiɗo tati ko andingol en haray joni o yoɓa e ñallal ngal wondude e kaffara haray joni kaffara no wooti kaffara ko gotele ɗiɗo tati ko rinɗingol dande ma ñammingol miskinaɓe 60 ma horgol leppi ɗiɗi jokkidira e Allah dande qala wi oy ɗon kadi la e on sumati summa jalasa refti o jooɗi nelaɗo maki yo jooɗo jooɗi fata nabiya sallallah alih sallam nelaɗo Allah on addana bi irqin wi'en sangaru ma saku bi irqin ko miram mo tamaro waɗirte noon nde ñande wasen wi ɗo joni sagare ma de beere ma saku nelaɗo addana bi irqin irqiwal ngal goto fino e nder maggal tamarum tamaro fa qal nelaɗo maki a joni tasaddaqa bi hada jaɓu ɗum ɗo yaha ittoya sadaka miskinaɓe 60 jonnaɓe ɓe ñaama kaffara ko yanɗa kon e ɓeygu ma e nder suuma he o qala wi ɗon kadi enen nelaɗo maki a ala afɗari minna ene hino woodi ɓurɗolan wasudude min e ɓeygure ande fama bayna laaba tawi ha ala hakkude ɗe pelle ɗiɗi ahala baytini yimɓe suudu ahwaja ilayhi ɓurɓe ha toon jinde ɗe tamaroje min naadi amen mene fa dahika annabiyu annabaji Allah sallah sallam jali hatta badat an yaabihi ha ƴakkeɓe maɓɓe ɗen yaltiti jalgol ɗo ko sunna nelaɗo ko nokkeli ɗiɗi yiwɗen anduɗen e gandal me en wonde nelaɗo jali kankiti ha ƴakkirɗe ɗen yaltiti ɗum ɗo ina tawa e mum haray hay on tigui jangge ɗum ɗo ko sunna yo on tigui jalugokko musidɓe julɓe nelaɗo maki summa qala refte maki idhabu yawfata imahu ahlaka yaha ñaama ɗum ñammina an e ɓeygure maɗa nde yahe ñamon toon ɓuttanala raw sabatu Allah sulli muslim on andi oɗo o yani e ɓeygu makko o hoore o rinɗi naali dande o horali lebbi ɗiɗi o ittali honno innete o ñamminal miskinaɓe 60 o korama kadi coggu ko ñamminta miskinaɓe 60 bal oliyede yo woni ñamminowo woni ñamminteɗo kono o mara bakkatu korka makko kanno selli ɗon andi ko fi on num ko ɓawo suuɗali bone on o waɗi nasiha kulol Allah ngol no e makko ko bonniri bonnere nden ko naateware ko saabu angal andugol ko andingol e mo bonni tuubino duwa tuubirede noon jaaɓi bonnere nden haray Allah kanko ko yafotoɗo ko yurmeteɗo won Aisha ƴettama enene Aisha wa ummu salama radiallahu taala anha anna nabiya wonde annabaji Allah sallah sallam kana ɓe laatike yusbihu hiɓe weetayno junuban hiɓe wonde janaba min jima'in immorde rendigo ko ɓe rendi e sonnajo maɓɓe summa yahtasili refti ɓe looto si weeti ɓe juula waya suumu ɓe hoora ko andingol en fi goɗɗo o rendi e ɓeygu muɗum jemma ronki lootade longal e nder jemma on peetu weeti o hooridi e mum haray ella ala e korka kan korka makko kan hino selli kono noon ko ɓuri laɓede ko ɗum woni hara o waɗa ɗum ɗon aray ko ɗum ɗon ɓuri laɓede ko waɗi longal ngal ɗon o looto kono noon ɓuri moƴƴude kono mo weetidi e mum aray ɗum bonnata suuma e makko on few wa zada muslim ɓeydi fi hadisi ummi salama ka hadisi ummi salama wonde wala yakudi wonde yoɓoyta kadi ñallal makko ngal few wan aishata ƴettama enene aicha radiallahu taala anha yo Allah welɓe anna nabiya wonde annabaji Allah sallah sallam gaalaɓe make man mata kala mayɗo o wala he tawana fayimu siyamun korka ka o duwano horude